I ćao svima ljudi, ja sam YouTube Feki, dobrodošli u moj novi video. I evo, danas igram FIFA Mobile zato što ste mi svi to tražili da igram. Neću snimati CSR Racing, što mi je rekao Ognjen Čolaković. Evo, veliki pozdrav za njega. Ne stignem nikad snimati to, ali više sam imao... Svi su mi više tražili da snimam FIFA Mobile, pogotovo Nikola Krstić, znači veliki pozdrav za Nikolu Krstića. I prije nego što počnem da igram, želim da vam kažem da mi pišete dole u komentare koja ću biti država u svjetskom prvenstvu 2018. ovdje u FIFA. Nisam snimao klipove zato što sam bio u Turskoj. Bio sam na ljetovanju u Turskoj i nisam mogao stići snimati. Jučer sam stigao iz Turske i bio sam umoran, spavao sam čitav dan jer bio sam umoran. Znači, dobro. Pišite mi dole u komentarima koja država da budem u 2018 FIFA World Cup Rusija. Igrat ću World Cup, dobro. Evo, danas ću završiti trening kamp kao neki mali specijal za 100 subscribera. Dobro, sad imam 101, dobro, super. Znači, obavezno pišite dole. Evo, dobit ću besplatno Ronalda kasnije, ako završim trening kamp. Dobro, evo FIFA, evo Sports. Ok, sada učim da šutam. Dobro, ako nešto čujete tamo u pozadini, to moj komšija kosi travu i smeta mi malo, dobro. Aj dobro, dobro, 100%. Dobro, ovo je najlakši dio. Kasnije ću vam možda pokazati neku foru kako da date go. Znači, ta fora, znači, kad tu foru saznate ima da rasturate u FIFA, znači. Ja imam već na drugom telefonu isto jedan account FIFA. Dobro, evo, zabijam golove, neki Nolan. Dobro, evo, prešao sam ovaj prvi dio. Znači, na drugom akauntu na kojem se zovem Filip, znači, moje ime. Znači, pro mi je tim, znači, razbijam tamo, igram svjetsko prvenstvo. Dobro, ovo sam završio. Ronaldo mi kaže da odlično šutam. Sada učim da dodajem. Dobro, to je isto baš lako. Kad budem igrao svjetsko prvenstvo, pokazat ću vam tu for kako da date go. Jer ono kad golman, vidjet ćete na svjetskom prvenstvu. Dobro, ovo najlakše. Učim da dodajem. Dobro, lako. Sada imamo one noob igrače. Bronzane igrače, ali kasnije ću imati, brate, znate šta ću kasnije imati, pa ja ću razbijati. Ali ako budem dobro igrao. Dobro, evo, završio sam ovo. I ovo sam dobro završio. Da dodajem i na kraju sam dao gol, super. Dobro, dobio sam 500 coinsa i 3 XP-a, super. Ajde, dobro. Shooting skills sad učim. Dobro, ajde i to. Pass and shot, dobro. Ajde i to ću. Malo mi je ovdje glupo što... Vidjet ćete kasnije što mi je nešto ovdje glupo. Znači pišite mi dole u komentare koja ću država biti. Eto vidite, evo sad moram dati go. Neću tebi da dodam. Bum bum bum. I go. Dobre. Ja sam klub FIFA. Klub. Dobro, evo. Došao čovjek. Oj, šta sam promašio. Dobro, ajde. Ajde, ti. Evo ga. I golčina će li biti. I bit će gol. Dobro, evo ga. Ponovo nešto moram da dam gol. Dobro. Tako, i da li će biti gol? Evo, tebi i... Ne, neće biti gol. Nešto mi šteka. Šta je bre ovo? Šta mi šteka? Dobro, evo tebi. Šabov se ovaj zove. Dobro, ajde. Go, da li će biti go? I, bit će.
I ovo sam prešao, super. Laganica. Pass and shot wrestles, dobro, ovo dodavanje i da šutam, dobro. Skill strength pack, super. 500 coinsa i 3 XP-a. Dobro, sada znam koga ću dobiti. Dobit ću Silver Zardesa. Evo ga jeste Zardes. Kasnije ću ga upgradeati da bude gold. Evo ga ljudi, dobio sam Zardesa, on živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro, Zardes, dobro, super. Dobro, ajde, sad ga idem zamijeniti. Idem u svoj tim. Dobro, ajde. Danas ću završiti trening kamp kao mali specijal, dobro. Kakav mi je loš tim, brate. Ajde da zamijenim, evo ga, Zardes, tako. Sad imam Silver jednog igrača, Zardesa. Dobro, šta ovdje sad trebam da radim? Ništa, valjda sad idem ponovo na trening kamp dole. Continue, training camp, super, dobro. Ajde. Znači, nisam danas igrao Critical Ops, iako sam obećao, super. Dobro, ajde. Evo ga, Zardes, ide čovjek. Najjači igrač. Šalim se, nije najjači igrač. Dobro, Zardes, dobar si Zardes. Dobro, izašao je update u Granny, no nisam ga snimio. Trebao sam snimiti taj update u Granny, ali nisam stigao. Morao sam učiti, imali smo kontrolni iz matematike. Dobro, sad je raslo, super, moću snimati malo redovnije i češće. Dobro, ovo je baš lako. Sad sprint, trkam se sa ovim. Zardes brzo. Ajde, bum, a nisam mogao, dobro. Pa Zardes čoveče brži od Usain Bolta. Kako ide čovjek? Dobro. Isto sve dobijam, evo ga. Learn to defend, znači ja mislim sada da odbranim dobro, da odbranim kad onaj bude napadaš, valjda, evo ga. Sad moram ovom da otmijem loptu, valjda, da ne bi on došao do gola. Ajde, samo valjda trebam držati sprint, jel? Pa ajde, šta ti je najgori igrač? Nije najgori igrač. Dobro, evo, super. Dobro, sad ponovo, sam držim sprint, ali kasnije će biti teže. Evo, teo sam u loptu, super. I ovo je baš lako, brzo sam završio. Ok, video traje malo duže, ali možda će malo duže trajati, ali nema veze. Ne znam da li će danas izaći klip, najvjerovatnije da će. Dobro, sada ću dobiti da upgradeujem Zardesa. Training items pack, dobro, 1000 coinsa. Evo sada ću da upgradeujem Zardesa, Harrison i još jedan Harrison. Dobro, neću vas, dobro, ajde. Dobro, sada idem da upgradeujem Zardesa da mi bude golden. Ajde, line up, moj tim. Idem kod Zardesa, istreniraj ga. Train player. Dobro, sada ću ga upgrade da bude golden. I da li će biti golden? Oće, Zardes je sada golden. Gold igrač, super bre. Tako je. Super. I izvinjavam se što nisam snimio vlog iz Turske. Znači ovaj kanal nije vlog kanal, već gaming kanal. Dobro, ajde da završim trening ovaj kamp i da dobijem Ronalda. I eto, izvinite što nisam snimio taj vlog. Evo, moram ovo brzo dovršiti, tam se klip završi. Dobro, morat ću nekom sad dati telefon, moram brzo ovo završiti. U Zardesu je nešto veća sad kosa, dobro moram dati go.
I da li će biti go? Hoće biti go, golčina. Dobro. Go Zardes, daj, go. Ajde vidimo sada da će ovo Zardes dati. Možda i neće Zardes, možda će neko drugi, ali ne vjerujem. Ne vjerujem da će neko drugi. Ajde, šta me? Dobro, sad ajde samo sprint, dobro. Jeste. Trening ne laže ništa. Ovo mogu samo kroz noge. Ne znam kako to ne radi. Tako, daj njemu. Pa daj Zardesu, tako. Uvodim 4-0. Super. Ajde Zardes. Nije go. Dobro. Evo ti ono, gore. Vidimo će li dati go. Bum. Niće. Čoveče. Neće dati go. Dobra, ne mora, vodim. I onako vodim. Evo i... Daj Zardesu, čoveče. Zardes. Dobro, još malo ću dobiti Ronalda. Dobro, ajde. To, ne. Ajde, evo vodim 4-0, nek daju go. Evo, puštam vas. Ajde, daću ja jedan go. Evo nek, bez veze. Ajde, dobro. Moramo brzo završiti. Mislimo će li sad golman ovo uraditi. Neće, dobro. Hoću dati go. Pokazat ću vam tu foru u sljedećem klipu najvjerovatnije. Ne znam hoće li biti FIFA. I neću snimati klipove 11 dana. Pošto, ne znam. Neću imati tu telefon i neću moći snimati. Dobro, evo prešao sam trening kamp i sada je vrijeme da dobijem Ronalda. Tako je, dobit ću Ronalda sada. Ajde ljudi, taj svečani trenutak elitnog Ronalda da dobijem. Evo ga onaj Cristiano Ronaldo pack i Cristiano Ronaldo, elitni Ronaldo. Update. I to je to ljudi, dobio sam Ronalda. Ja mislim da je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like i šerujte ovaj klip. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. Ćao!